Көннәр үткәрәбез. Шул вакытта инде без әйтәбез быел, узып баручы ел татар милләте өчен һәм бүтән милләтләр Рәсәй өчен зур вакыйгаларга лаеклы булды. Аның иң беренчесе инде ул безнең үз вакытында бабаларыбыз, әбиләребез 1100 ел элек ислам динен кабул итү дәүләт күләмендә һәм аның нигезендә инде барыбыз да белеп торабыз, Рәсәй президенты Владимир Владимирович Путин үз карарын биреп, Рәсәй күләмендә бүтән илләр арасында ислам дөньясында зурлап шушы исламны кабул итү буенча федераль уровеньда дип әйтәбез инде югары дәрәҗәдә үткәрергә дип үз әмерен биреп, хөкүмәт ягыннан безнең инде хөкүмәт җитәкчесенең урынбасары Марат Шакирҗанович оештыру комитеты җитәкче итеп, безнең президентыбыз Рөстәм Миңнеханов аның урынбасары булып, федераль дәвердә һәм Татарстанда без инде оештыру комитетларын ачып, быел шундый зур күп чаралар үткәрдек һәм 9 декабрьдә Мәскәүдә аны имзалау киче булачак. Һәр беребез тырышып, бирешеп эшләдек. Каптан да менә инде соңгы елларда дип әйтәбез инде Рәсәй төбәкләрендә, Татарстанда эшләгән эшләрне дини нәзарәтләр аша, хөкүмәтләр аша тагын да карап, безнең академиклар, фән докторлары аша карап, тагын бер кат зур горурлык тудырдык. Һәм инде иң әйтәбез, безнең бу эшләгән эшләр алда да туктамыйча шушы базага карап, тагын да алга барырга дип әйтәбез инде. Һәм иң мөһиме, без менә ел сайын Бөтен дөнья татар конгрессы аша дин әһелләре форумнар үткәреп, изге Болгар җыен үткәрәбез. Һәм 2нче елда без инде әйтәбез, 20 майда безнең дин әһелләре форумы булачак, 21 майда көненә карап, без инде үткәрәчәкбез изге Болгар җыены. Шуңа күрә хәзер ана әзерлекне башлап җибәрдек. Шуңа әйтәсем килә, бәйрәм бара, алга бара һәм инде иң мөһиме безнең өчен мирас. Менә шушы мирас нигезендә эшләр. Безнең татарлар өчен, бөтен дөнья татар конгрессы өчен быел зур ел дип әйтәбез инде, 30 еллык булды. Менә өлкәләрдә, чит илләрдә безнең автономиялар, безнең үзәкләр, безнең диаспоралар күптәннән инде үзләренең зур юбилейларын үткәрәләр. Кемгәдер 30, кемгәдер 40, кемгәдер 20. Менә әле үткән якшәмбәдә генә Сыпанала, Ульян шәһәрендә 25 еллык шундый зур юбилей үткәрдек. Менә Рамис әфәнделәрендә шуңа күрә халкыбыз җыела. Менә шу юбилей чаралары аша тагын бер кат инде үзебезнең милләт турында, актив турында, тарихыбыз турында, халык каршында чыгыш ясап, һәм иң мөһиме инде ул безнең җитәкчеләр. Без һәр вакытта да әйтәбез, бөтен дөнья татар конгрессының оешмалары устав нигезендә эшли. Россия законы, төп закон, конституция нигезендә кабул ителгән. Шуңа күрә безнең белән күп кенә төбәк өлкәләрнең җитәкчеләре, хакимият җитәкчеләре эшли. Менә инде без быел съезд үткәргән вакытта барыгыз да күрдегез. Теге Ульян өлкәсе дигәндә ул губернатор Алексей Юрьевич Русских инде менә җыеп, безнең булган делегатлар хакында зур бурычлар куеп җибәреп, һәм менә көндәлек тормышта һәр җитәкче Ульян өлкәсендә үз өлешен кертте, халыкны, милләтне бергә тәрбия бирергә. Шуңа күрә без һәр вакытта да аларга эшлибез. Һәр беребез буенда Самара дибезме, Оренбург дибезме, Пенза дибезме, безнең КМО, Төмән өлкәләре һәрберсен санап чыгарга була. Һәр бер җитәкчеләр безгә зурлап рәхмәт әйтеп, һәр вакытта да үз эшләрендә алып баралар. Шуңа күрә әле менә яңа гына мин Бакудан кайттым. Бакуда инде Астрахань өлкәсе җитәкчесе Игорь Юрьевич Бабушкин белән очрашып, менә анда безнең Россия белән Азәрбайҗан арасында зур чаралар үткәрелә һәм Астрахань шәһәре һәм Баку шәһәре үзләренең менә шушы форум нигезендә эшләүгә үз үзәкләрен ачканнар. Һәм мин әйттем инде, Азәрбайҗанда яшәгән татарларга, әйтәм, тиз генә арада сез чыгып, Астрахань өлкәсендәге татарлар белән бергә эшләп, менә шу үзәкләргә кереп, шушы Астрахань белән Баку арасындагы эшмәкәрлек нигезле татар белән Татарстан, Россия белән Азәрбайҗан арасында татарлык нигезендә дә чыгарга мөмкинлек әфәндемендә яшәрбез. Шуңа күрә ул инде язган китаплар, әсбаплар барсы да бар. Шуңа күрә җәмәгать менә вакытында елны тәмамлап, менә шулай очрашып,
барыгызны да исән сау күреп, мәркәзебез Казанда очрашуга бик шатмын. Һәм инде әйтәсем килә, менә без үзебезнең съездда 75 шәхсне Милли шурага сайладык. Һәм инде бу бүгенге Милли шура утырышында безнең Татарстан Республикасыннан 27 кеше катнаша, Россия Федерациясыннан 24 һәм чит илләрдән 2 кеше катнаша. Шуңа күрә безнең инде очрашу домаша үткәрелгән, барлыгы 53 кеше һәм кворум бар. Шуңа күрә җәмәгать әйдәгез кешене башлап җибәрик, һәм мин утырышны ачык дип игълан итәм. Көн тәртибе. Сезнең инде монда материаллар куелган. Көн тәртибе дигәндә без менә һәр елны үзебезнең шушы утырышны ел белән бетерәбез отчет белән. Безнең монда 2 отчет кертелгән иде. Ул беренче башкарма комитетның 22 елдагы эшчәнлегенә нәтиҗә ясау, һәм икенче федераль милли мәдәни нотариатның 22 елда эшчәнлегенә нәтиҗә ясау иде. Ләкин безнең идара фәнде бүген катнаша алмый ул дәүләт думасында. Шуңа күрә инде отчетны без үзебез карап кабул итәрбез. 3нче пункт иде безнең 23 елның планнарын раслау. Һәм җәмәгать менә без сөйләшкән идек инде менә Милли шураның беренче 5 еллыгында үзебезчә эшләдек. Күп кенә тәкъдимнәр керде. Яңа Милли шурага без комитетлар ясап, шушы комитетлар нигезендә эшләү. Комитет булгач инде безнең бюрода килеп чыга, монда бюроны да расларбыз. Шуңа күрә менә көн тәртибе шундый. Әгәр дә без инде алар ачык микрофон бирәбез, әгәр дә кемнәр чыгыш ясаучылар итә регламент нигезендә чыгыш ясарга булачак. Шуңа күрә шуның белән әгәр дә сәгать ярым иң күпләре 2 сәгать эчендә бетерә алсак, без бик зур рәхмәтле булыр идек. Көн тәртибе нигезендә хөрмәтле телефоннар тәкъдимнәр бармы? Ул чагында мин тәкъдим иттердем инде отчет нигезендә безнең 20 минут регламент нигезендә чыгыш ясаучыларга 3-5 минут дип, әгәр дә менә көн тәртибенә һәм регламент нигезендә сез ризалыкларны белдерсәгез, кулларыгызны күтәреп аны раслау өчен. Кем риза, кулларыгызны күтәреп белдерсәгез. Рәхмәт бик зур. Битарафлар, каршы килүчеләр, бик зур рәхмәт. Һәм инде менә хәзер отчетка күчкәнче җәмәгать давам итәсем килә. Беренчедән инде менә милләт дигәндә, татар теле дигәндә безнең беренче президентыбыз Микаил Шәрипович, бүгенге президентыбыз инде Рөстәм Миңнеханович ныклап карый һәм ярдәм кулын суза. Рөстәм Миңнеханович нинди генә өлкәгә, нинди генә илгә барса да, иң беренче безнең татарлар белән очрашудан башлый һәм бүтән җитәкчеләр каршында татар халкы күтәргән сорауларны җиткерә. Монда Татарстанда конгресс аша, хөкүмәт аша эшләй. Сез инде беләсез, үз вакытында татар теле дигәндә президент каршында комиссия оештырылды һәм аның җитәкчесе итеп Марат Лотч сайланып куелды һәм инде без аңа зур рәхмәтле шушы эш нигезендә бергә эшләүгә, вакытта да бергә кул тотышып эшлибез һәм инде мин аңа шәхсән рәхмәтемне җиткерәсем килә. Без инде 2 августта съезд вакытында ул рәхәтләнеп ихлас күңелдән үзенең рөхсәтен Милли шурага керергә белдерде һәм инде менә аның да безнең арада булып бергә эшләү безнең өчен вакытында зур җаваплык та, зур горурлык һәм biz инде менә шу бердәм эшкә тагын да зур өметләр кылабыз. Шуңа күрә Марат Лотч, сезгә бик зур рәхмәт. Әле теге эшләр күп, бөтен нәрсә күп. Шуңа күрә инде вакытында бу безнең өчен зур горурлык та һәм бердәмлек тә. Аннары хөрмәтле Милли шура әгъзалары, күреп торасыз, безнең монда быел барыбызның съезд делегатлары нигезендә бердәм кул кушарып 2 җитәкчебез Илдус Ризаевич, Риназ Зинурович Милли шура әгъзалары итеп сайланды. Вакытында бу безнең тарихыбыз, 30 еллык тарихыбыз. Үз вакытында 93 елда Илдус Ризаевич башлап җибәрде, үз мөмкинлекләре белән, үз татарлык белән анда булган күп кенә җитәкчеләр анда да эшләгәннәр. Аннары инде эстафета Риназ Зинуровичка бирелде, зурлап эшләде. Шуңа күрә аларның тәҗрибәләре, аларның мөмкинлекләре бүгенге җитәкчеләр бүген актив өчен бик мөһим. Шуңа күрә алар безнең инде теге пароход әйтәбез, лаеклы почетный. Алар почет былай да беләләр, ләкин алар безнең лаеклы Милли шура әгъзалары. Шуңа күрә аларның да безнең белән бергә бүген көндә булу зур горурлык, зур тарих һәм
башлап җибәрәбез һәм инде отчет дигәндә ул безнең башкарма комитеты җитәкчесе, минем беренче урынбасарым Данис Фәнис улына тәкъдим итәм. Хәерле көн, хөрмәтле Милли шура әгъзалары, тырышта катнашучылар. Агымдагы ел татар халкы өчен әһәмиятле вакыйгаларга бай булды. Бөтен дөнья татар конгрессының 2022 елда эшләнгән барлыгы 445 чара көтелгән иде. Бернигә дә карамастан, алар барысы да тормышка ашырылды. Узып баручы елда дөнья татар конгрессы башкарма комитеты эшчәнлеге без бергә безнең көч бердәмлекне шигар астында алып барылды. Бүгенге көндә дә актуаль. Башта 2022 елдагы ике төп чара турында әйтеп үтик. Ел дәвамында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул ителүгә 1100 ел тулуга багышланган юбилей чаралары Илебез президенты Владимир Ильич Путинның карары нигезендә федераль дәрәҗәдә киң күләмдә билгеләп үтелә. Бәйрәм кысаларында 19-21 май көннәрендә Дөнья татар конгрессы милли тормыш һәм 12-нче Бөтен Россия татар дин әһелләре җыены уздырды. Казан шәһәрендә 10 мең кеше сыйдырышлы җәмгыять мәчетенә нигез ташы салынды. Чарада меңләгән милләттәшебез белән бергә җыеныбызга килгән 1100 татар дин әһеле дә катнашты. Казанда, Мәскәүдә, Булгарда, Уфада һәм илебезнең башка төбәкләрендә дә бәйрәм чаралары әһәмиятле проектлар тормышка ашырылды. Юбилей чаралары шулай Казакстан, Кыргызстан, Таҗикстан, менә хәзер ноябрь аенда Беларусь республикаларында да узачак. Юбилей чаралары 9 декабрьдә Мәскәүдә узачак. 18-нче халыкара мөселман форумының чарасы һәм гала концерты белән йомгаклана. Әлеге чара Бөтен дөнья татар конгрессы белән Россия мөмкинлекләр шурасы белән берлектә уздырыла. Быел без Бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгын билгеләп үттек. Һәм ел ахырына хәтле безнең эшчәнлек әлбәттә шушы юбилей кысаларында уза. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов указы нигезендә 30 июль 3 август көннәрендә Казанда Бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче съездының шаһитлары бирелә. Аның эчендә илебезнең 77 төбәгеннән һәм 35 илдән барлыгы 1663 делегат һәм шәрәфле кунак катнашты. Россия Федерациясе Президенты Владимир Ильич Путин съездга үзенең сәламләү сүзендә конгрессның эшчәнлегенә уңай бәя бирде. Алданрак киткән ике чарадан тыш 2022 елдагы төп чаралар 16-18 март көннәрендә Казан шәһәрендә 10-нчы татар авылы эшмәкәрләре җыены узды. Аның эчендә 500-гә якын делегат катнашты. Инде әйтелгәнчә милли тормыш һәм 12-нче Бөтен Россия татар дин әһелләре илебезнең 76 төбәгеннән 1400 делегат катнашты. 21 майда форум делегатлары изге Болгар җыенына. Бу көннәрдә Татарстанның шәхси хезмәттәшләре форумы уза 22 ноябрьдә. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов 2023 елда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы юлламасында конгресс эшчәнлегенә тукталып китте. Узган чорда конгресс үзенең тормышчан булуын избатлады. Телне, милли мәдәниятне һәм гореф-гадәтләрне саклау, халкыбызны берләштерү юнәлешләрендә зур эшләр башкарды дигән югары бәясен бирде. Бу сүзләр Бөтен дөнья татар конгрессының ил күләмендә һәм татар дөньясында урын алып торганын дәлилли. Президентыбыз 2023 елны Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан итте. Бу уңайдан конгресс алдында да яңа бурычлар куела. Федераль округлар эше буенча Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе, Республика Шәһәр җитәкчелегендә һәр ел уздырылучы Бөтен дөнья татар конгрессының федераль округларында татар милли мәдәният җәмгыятьләре җитәкчеләре һәм вәкилләре җыеннары агымдагы елда Идел буе федераль округында, Уфа һәм Сарытау шәһәрләрендә, Үзәк федераль округта, Мәскәү өлкәсенең Орехово шәһәрендә, Төньяк Көнбатыш федераль округта, Мурманск шәһәрендә, Себер федераль округында Новосибирск шәһәрендә, Ерак Көнчыгыш федераль округта Хабаровск районының Комсомольск шәһәрендә һәм Урал федераль округында Курган шәһәрләрендә узды. Һәм шулай ук әлеге җирлектәрдә һәр татар оешмасының эшчәнлегенә аерым бер мониторинг ясалып, һәр татар оешмасының чараларда, Дөнья татар конгрессының проектларында катнашу турында бәйләмәсе дә бирелде. Шулай ук Татарстан катнашында 20-21 апрельдә Санкт-Петербург шәһәрендә шәхси һәм җирле татар оешмалары белән аерым очрашулар узды. 22 апрель көнне Ульяновск шәһәрендә
İdil boyu Bulgar Devleti'nde İslam Dini kabul ettiğinin 1400 yıllığına bağışlanan Danimarka konferensiyalar, gezmeler, Mordovya Respublikalarında bunun gün var. Penza, Novosibirsk, Bulyan, Orenburg, Samara, Kiev ülkelerinde, Xanты-Mансийsk avtonom yurada, başka ülkelerde, Sarıktau ülkesinde türlü formatlarda bütün Respublika koşullar belgesi olarak geldi. Devlet programları. Kongres içindeki 3 devlet programması negizinde olup vardı. Tatar halkının 700-şelikini saklау devlet programması, programı bizden 35 şarak etildi. 2014-2022 yıllara Tatarstan Respublikası'nın devlet dillerinin, Tatarstan Respublikası'nda başka dillerin saklау ve tanıştırу devlet programmasında Tatar Kongresi'nden 13 şarak etildi. Hem 14-2023 yıllarda Tatarstan Respublikası'nda devlet milli siyasetinin konsepsiyasının ameliyat başvuruda aldı şarak. Bu demek daimi revişte, düzsüz revişte finans yığınlarının topluluğu meselesini talep etmiş. 2022 yılda Türkiye Tatar Kongresi Başkanı Komiteti Medeniyet Ministerleri'nden birlikte Rusya Federasyası Tatarstan Respublikası Kamşi Dillerini İcat Kolektifleri için milli personel komplektlerini tuttuğu hem müzikal instrumentlar satıp alıp boyunca aktif işin devam etti. Onda yılda personel türü ve kamunun paralarını satıp alıp indikatif göstergeçler negizinde isimli doğanın ekranda verildi. 7.600.000 son akşa bölük verildi. 2022 yılda milli giyimlerin 9 komplekte verildi. Tamşılar milli paralarının kanunlar satıp alındı. Şu disepten Rusya Federasyası'na 10 ülke, Şile'de, Penza, Mordovya, Çuvaşya, Başkırstan'da, Beşiktaş, Volgograd, Sankt-Peterburg, Astrakhan ülkelerinde ve icat kolektifleri 4 çift ilge, Litva, Sagina şehirindeki icat kolektifine, Klaipeda şehri, Estonya, Bulgarya'nın icat kolektiflerine tavşırıldı. Şular Tatarstan Respublikası'nda her bir kolektif olarak sabah mamandaj balık istesi yurtlarının müspade rayonları, 50 rayonlar, bizden uyanız garmonlar, hem Tugara uyan icat festivallerinde patlaşmışlar. Şular Kongresi Respublikanın İçtimai Palatası bilen birlikte var bizde haberler, hazır bir grantlar belgesi ayrı bir operatif bilgilendi. Hem Rusya Federasyası Devletleri Uyuşmaları grantının milli tradisiyalarını saklau, hem Tatar milli tradisiyalarını müsüşü boyunca patlaştılar. Ağındaki yılda o Rusya Federasyası'nın tübetlerinden 25 proyekt cümlüşü tabıldı. Anın bugünlükünde tertibi özgertildi. Sizge her bölümüzde İlhanlı kanalına anlatıp verdik. Kilesi yılda da 51 proyekte patlaştıktan sonra verdik. Şular 2022 yılda Rusya Federasyası'nın tübetlerinde çöşü Tatar uyuşmalarına varlığı 23.860 tane
Çiftçilere gelgende 2022 yılın 7. iyulunda Kırgızistan Respublikası Milli Fener Akademiyası'nın görev isimleri Botanik Okşası'nda Kırgızistan Ester Fener Akademiyası'nın muhbir adresi Enver Zertijanoğlu görev kanıtlanmaları müştemi Müriyet İstel ulaşıldı. 25 Ağustos'ta Kazakistan Respublikası'nın Kamışık'ta uşaklarında Şoğuy Sovetlar Sovyeti Giroyu Musa Jelit üstü açıldı. Ağustos ayında Musa Jelit üstü Şular Sakay Respublikası'na tavşırıldı. 100 bu yıl Yurtduk şaharında da Taşkent Prezident Rüstem'in resmi yıkanıp katılışında Dünya Tatar Kongresi'nin siyasi kısalarında salonda hem Kazansk yerinde bulunuşta olacak. 2022 yılda Dünya Kulak Halkı'nın yaratan beylemi Saban Kulak Kadetelişi Россия Federasyası'nın uzgar Türk Saban Kulak'ı 17-18 günlerinde Ulyansk şaharında 22. Federal Saban Kulak'ı 25-26 günlerinde Kemir ülkesinin Novokuzdensk şaharında 2. Palavara Şahtırlar Saban 1-2 günlerinde Mordovya Respublikası'nın Lembirer rayonu Aksun oğlunda 12. bütün Rusya ulaş Saban Kulak'ı 12 sentyabrda Kazakistan Respublikası'nın Abay ülkesinde 1. Palavara Yırtış boyu Saban Kulak'ı 22-25 günlerinde Yakut şaharında Yakut Yasırtı Zülü'nün 100 yılına bağışlanan Sakay Respublikası'nda Tatarstan Respublikası günleri öttü. Yakutların kundur milli beylemleri, kısa uymalı kısalarında Tatar milli beyleme Saban Kulak'ı. Şaralar kısalarında Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstem Nurgaliyev Minikanov'ın Sakay Respublikası Tatar Cemaatçı bir bilen uçraşılığı işarıldı. 2022 yılının sentyabrında Tatarstan Respublikası Premier Ministrinin basarı Tatar Kongresi'nin Milli Şura Reisi Şahrezer Tutubayev Rüştefere bilen Esterkan ülkesinde hem Başkırstan Respublikası'nda, Noyabr'da Kemir ülkesinde hem Moskva şehirlerinde buldu. Tübek, çiftçileri bilen 2023 yılda planlaştırılan ilk bilen Saban Kulak'ına uyuşturucu meseleleri 2009 günde paraldı. Sizin itibarınızda da ayrım bu meselenin yönetesini bilgen. Birinci ülkenin Şuvaş Respublikası Kamsamolar ayına Urmay yolunda özgertisi olunan Çevik Meşit başladı. Meşit'in tantanalı başalışında Şuvaş Respublikası Başlığı Nikolay Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstem Nurgaliyev Minikanov'la katlaştı. Tatarstan Respublikası Prezidenti Şuvaş Respublikası Tatar Cemaatçı bölgeden de ayrım uçraşığı uzattı. 14 Oktyabr'da Kostroma şahari Mümeriye Meşit'inin 2. binası Müslüman Rukiye Vartı üzerinde tantanaları açıldı. Ama şurada Vasile Dugay Şehirci Çiftçiliğinde delegasyon katlaştı. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin resmi saytına yıl doğumunda yaklaşık 2.000'e yakın haberden video materyaller koydular. Oysa Kongres saytına görüşüler sonra 60.000 geçildi. Şular Tatar Kongresi şenliği sosyal şirketlere akıllarında ayrıca Instagram'da aktif yaptırılıp var. Tatar halkının milli güzelliğini oluşturma maksatından bütün Dünya Tatar Kongresi kapsamlı icadi konkurslarının oluşturma tercihlisini ameliyat etti. 5 belge ilan edildi. Hamurlarında saldarlar olma, en yıl kuşağı ve sizin güzel kişiykensiz İstanbul'un güzel zatlar İstanbul Meşitlerde isimli belgeler oluşturuldu. Tatar Kongresi'nin Türk Bozması Tatar Gazetesi'nin yıl eğlenesinde 20 yurtsanışı ve eri büyük gecit resmi kamçı dildeki 30'dan orta Tatar Uçması'na da emir ölçüdeci verdirdi. Dünya Tatar Kongresi'nin yan bastırıcıları radyo kampanyası ile birlikte 2022 yılda halk üminin topşuruğunun 30'dan artık çıkarılışı, Tatarlar topşuruğunun %60'dan artık çıkarılışı hazırlandı. Rusya tübeklerinde 29 yıllık Tatar uçmalarına Oysa 8 Tatar jurnalı kompletten ciberilip duran. Bu yılda bütün Rusya Tatar jurnalistleri forum kısalarında bütün Rusya'dan yıldan kalem etmeleri Tatarstan Respublikası'nın Kukmara şaharına hem Kiev ülkesinde eski finaller avına sefer kıldılar. Andalar hizmet analizesi Kukmara Avazı Radyosu redaksiyaları ile tanıştılar. Şular bütün Dünya Tatar Kongresi'nin 30 yıllarına ayrım ilk hazırlandı. Kongres şenliğinin Tatarstan'ın Maharif Haber Ministerliği, Bölgelerde Milli Maharif Günlerinin huzur derslikler ve milli tutan başka proyektler bilen, elbette Tatarstan Respublikası Prezidenti başındağı Tatar dilinin başka milli dillere sokağa kamusturuk komisyonları birlikte Tatarstan Respublikası Fenler Akademiyası, Kazan Federal Üniversitesi'nin Filoloji ve Medeniyetleri bağlanışlar bilen birlikte alıp var. 2022 yılda bütün Dünya Tatar Kongresi Rusya Federasyası subyektlerden yakın hem Irak şekilden ve dönükleri celi bir düşün devam etti. Hem ağındaki kurulunda Rusya Federasyası'nın 25 güverinden 86 sübyen hukukuların başlatıcı verdi. 2022 yılda Kongres
Югары Үстәлләр, Фәнни Команд конференциялар, фестивальләр үтә. Онда сез аларның башында айтқанда күрәсез. Агымдагы елда Конгресстың туган җир төбәк тарихы буенча журналының 4 саны чыкты. Аның 2нче саны тулысынча Татар дастаннарына да шулай башланды. Һәм Бөтен дөнья татар конгрессының да 30 еллыгына аерым әзерләнгән журнал съезд делегатларына таратылды. Структурада үзгәрешләр турында аерым фасылсызлык килә. Конгрessның 8нче съездыннан соң Татарстан Республикасы Премьер-министры орынбасары Дөнья татар конгрессының Милли шура рәисенең күрсәтмәсен оешмабызда күрсәтмәсеннән соң оешмабызда кайбер структура үзгәрешләр турында сезне аерым әйтеп узасым килә. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары, барыгызга да билгеле булган Рифкат Тукаев билгеләнде. Ул безнең шулай төбәкләрдәге татарчылары белән эшләү комитеты җитәкчесе. Dini uyuşmalar için koordinasyonu için cevaplı ayrım bölük hizmetkar Bayezid Zaydullin o biride bilgilendi. Spor günler için Züfer Veliahmetov alıp bakacak ayrım komiteti hizmetkarı olarak. Tübeklerine maslı kulem çağrıları bilen şurada bizim ilerlerimiz var. Yunanistan'da ciddi kuruşuna Bulat İbrahim alıp bakacak. Şulay aldığında Tatar avlarının durmuşunu öğrenip, onların ona tecrübesini taratma maksadında bütün dünya Tatar Kongresi'nin Tatar avları asosiyasyası şenliklerinde birlikte bütün dünya Tatar Kongresi Umuş'a ilişkin Tatar avları diyen ayrım proyektinde Kamal Başvurum'da devam ede, ilimizin Tatar avlarının kültürüşün öğrenme için jurnalist Reşit Minkajov alıp baracak. Hem tübeklerdeki Umuş'un Tatar avlarına varıp kültürüşün öğrenip, Sayın Kamal'i konferansiyalarını şulay okudurup, ondaki türlü basmalarını ezberlemek için devam etmekte sürer edik. 2022 yılının 10 ay devamında Tatar uyuşmalarının aktivistlerine hem Tatarstan Respublikası'ndan 86 devlet bölegi, Milli Devlet bölegi, Kongres'in, Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin medalleri, rahmatları 1964 bölegi tavşırıldı. Yıl ahırına hatta uydurulmayan bir neçə şarabız kaldı. Elbette meniyken Tatar Şehitlikten belgesi 26-27 günlerine bilgilendi. Tatarstan Respublikası Prezidenti Nursultan Nazarbayev'in Azerbaycan'a şirketi seferi 28-29 noyabr Dünya Gülen Tatar Şehitlikten turunda eğitim. İkinci Bütün Россия Faz Üniversitesi Festival belgesi 2005-26 noyabrda Müslüm Cürbeli'nde hem Halkara Respublika Gülen Tatar Kızı belgesi 11. dekabrda Piramida'da bilgilendi. Şulay bizning Minsk şehirlerinde de 1100 yıllık Amerikan konferansiya Tatarlar Kongresi'nin sayısının oturuşu planlaştırıldı. Uyuşturucular aktif para biz alanda çeşitli derecede müdafakıyız. Elbette Tatar halkının turbağının her şehirde, her ilde, her bir tübekte bizim liderler, güçlü şahısları uluğu. O siz birinde. Tatarstan'ın tübek ara bağlanışlarında o liderlerin tüm kuruna oturar. Varızla da bizim rahmetlerimizi zikirleriz. Bu işte durmuşlar deriz. Maştapımız duruşlar ve milletini birleştire büyük kurlar gerçeklere. İtibarınız için rahmet. Виктор Ахмат, Александрович, bu tüp doklad İmreç'in akreditesi gerek. Uzman yıl, şuşulay birge yılışıp, bütün ülkelerde, illerde yılgan planlarını korap, tüp planlarını biz her haftada bizning Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin planına kırdık, onu birge rastlayız da onu güneşliyiz. Lakin eskiler, bizim çok güneşler, bu bizim ülkelerde, çiğ illerde ötkerle alar indi, bizimizin uyuşmalarının, pozlarının kapına şuna göre, eğer de kimdir, biz bunu ötkergeni işitmeli, onu ötkermeli olan ötkerler, şuna göre biz aytarız, onda tüp dasla, Kongres'ka kirgan planlar ilgisidir. Şuna göre biz zorluyuz, biz zor rahmetlerimizni aytarız, şuna göre indi, ne bu tüp daklar, eğer de sorular olsa, alarını kiririz. Men narsa aytasım kerak tag'in. Mana Milliy shura a'zolari bilan tanishtiruvdan men davom etaman. Oqdan da Tatar millat uchun, Kongress uchun bu zo'r tovush deb aytasım kerak. Milliy shuraning o'zining rөхsatini berib, bu bizim Adir Akramova, Sufyanov tumandan bu butun mana Rossiya ko'lamida aytganda endi neyroxirurg federal sentr o'zagi bosh tabibi u dunyoda bo'lgan 200 neyroxirurg spesifiga kirgan afzalimiz, unda loyihalar kirib bo'lmaydi. Shunga ko'ra 100 kishi orasida mana shunday Rossiyada
доклад дегенде, хаттан да Дарис Фәниш менің ике структура бойынша істейсім келейді, ол дин әхәлләре белән эшләү. Ислам дегенде біз һәр вакытта да әйтәбез. Менә әле узган атнада гына дөньяда 8 миллиард кеше туды. Бұл 8 миллиардтан артык булды инде. Беләсез күпме ислам, бүтән диннәр өчен без һәр вакытта да әйтәбез, татар халкының күп икәнен беләбез. Biz her vakit aytamiz. İslam belki Tatarsiz yaşay oladır, lakin biz İslamsız yaşay olmayız. Şuna göre neydi? Bizning organizmda var, davlatda yetkinda var, Albert var, Kamilsizda bo'lgan var, ko'p kina muftiy hazratlarimiz var. Hem her birisi endi mana endi biz Tatar deb ko'p kina masjidlarda, Tataristonda endi butun masjidlarda, butun o'lkalarda ko'p kina masjidlarda va'z tatar tilida bor. Din əxəllər nəzərliyimiz ko'p kina masjidlarimizda bor. Mahalleler, medreseler, klaslar. Şuna göre biz aytdığında eğer de biz kongres sastavında, isполкомda şu iş bilan ishlay boshlasak, foydasi ko'proq bo'lar deb yetakchilar, muftiy hazratlar ikki qo'llab risolarni bildirdilar. Hamda mana boyasda filmlardan qo'yib, biz endi mana Tatar xalqına tarbiya berib, tilni o'rgatuv negizida shu ishlar din degan da'volar uchun diniy nazoratlari bor. Bizning bunda Tatarga tarbiya berib ham til berib, mana shu ishlar bo'yicha olib boramiz. Ikkinchi qaraganda endi bizning bo'lak do'stimiz Mas'ullar ma'lumotchilar deganda bizda ko'pgina өлкәләрдә gazetlar chiqar, internet bor, televideniya bor. Biz mana kongress negizida bergan ko'pgina yangiliklarni Allah'tan ola almayız, göre almayız. Mana şu şit ülkelerde, şit illerde işlevçi Mas'ullar ma'lumotchilar negizida ishlowga deb oldik. Hamda mana ko'pdan o'lgana biz birinchi uchrashuv o'tkazganda bizning bosh muharrirlar keldilar, bo'tanlar ikki qo'llab rizolarni berib ko'rsatdilar. Ham biz endi mana bu butun yoqdan sotsial jurnallar deymizmi, gazetlar deymizmi, jurnallar deymizmi, biz har vaqtda bir informatsiyani bizdan olib, ulardan berib, mana Tatarlik ishlari negizida ko'pgina ishlarni birga ishlarmiz deb mana shu ish ketdi. Natijasini tez orada ko'ramiz deb biz o'ylaymiz. Uchinchisi, mana endi haykallar, byustlar, ilmiy taxtalar degan gaplardan da bu bizning ko'p choralarning birisi. Siz ana meni qaraganda da yaxshi bilasiz, boy bir өлкәләрдә biz 20-20 yil lidergan To'qayni qo'yarga, Jalilni qo'yarga, ilmiy taxtalarni bisi borib chiqmaydigan. Mana Qirg'izistonga borib, nindi maturiti bizning buyuk Tatar avziyina tüp parkka aning haykalini qo'yib, Chingiz Aytmatov yog'ida o'zimiz yoqda mana xalqimizni jiyib, aning ismini manglashtirib, Tatar xalqining da Qirg'izistonda bo'lgan ishlari negizida manglashtirib qo'ydi. Shunga ko'ra, ko'p milar yaraymiz. Mana shu vaqtdagi Murmansk deymizmi, Butandilar bizning uchun buyuk muhim. Bizning endi mana yilga olgan planlarda yaltag'ana qoldi. Anda endi hokimiyat yog'idan ishlar bor. Buyuk shaxsimiz Sovetlar Soyuzi Geroyi Yaltaning почетный гражданин, biz aning uramini ostida ochdik. Shu urami qirida skver yasadik, anda haykal qo'yirga bugungi kunda endi hokimiyat bizga ruxsatni bergan azarli. Bu yil bo'lmasa, endi ikkinchi yil qoplangan ko'chib, shunga ko'ra biz oshirga ishlarga, to'g'riga, ilmiy taxtasini, uramni, byustni, haykalni, butun narsani manglashtiruv negizida ishlar kerak. Yakutiyaga borib, Yakutiyada endi o'zimizning skverni ochib, anda To'qayning byustini yetib berib, ham endi shu oralarda ruxsatlarni olib olishib, mana bizning uchun buyuk muhim. Shu vaqtda mana biz endi Buryatiya deganda subhanalloh Uzcakda borib, o'zimizning Tatar o'zlariga yosab ochib, anda butun xalqni jalb etib, mana har vaqtda da bizga o'zimizning ishlagan avtonomiya yetakchilarini aktivdan rahmat bo'lib, administratsiya yetakchilari har vaqtda rizoligini aytib beradi. Shaharni deb aytamizmi, өлкәni deb aytamizmi? Anlar eng muhimi rasmiy jamoat narsani o'z ko'zlaringda ko'rgachdan, bu tog'da qadrli aylanadi. Mana Uzcakda biz shu ochgan vaqtda Buryat kishilari, millat kishilari kelib, Tatar xalqi to'g'risida ko'z yoshlari bilan jilab сөйлеуләре ул хакында менә ул зур гурлык һәм милләтебез өчен өмет бирәсе кирәк. Менә киттек кенә түгел, менә алар ничек гурлык татарлар үз вакытында
көчеп килгәндә кесәләренә алма ярмалары алып килеп, аны утыртып, алма агачларын үстереп, шуны бирү дип, аларның хәтерләрендә калу. Татар халкы эшчән, бердәм, күңелле дип әйтүләре, менә вакыттан да безнең инде сирле халыктан бу ярдәм алуда, ризалык алуда, бердәмлек алуда. Аннары инде килгәчтән халыктан да без нашу татар костюмнарын тегеп бирәбез. Үзебезнең татар җитәкчесе татар театрында 3тән бире бүрәк кызлары киеп татар милли биюләрен бииләр. Кыргызстанда дибезме, Казакстанда дибезме, Духактан да менә бу милләткә керү, рәхмәт булу, аларга ярдәм кулы сузу һәм ризалыгын билдерү дип без аны кабул итәбез. Шуңа күрә ул кешеләр һәр вакытта да булачак. Аннары тагын әйтәсем килә, менә инде Аркаева фәнде здесь, вакыттан да мин әйтәсем килә, конгресс эше бу табыш. Менә бүтән вакытларда эшләп килдек, ләкин аны сайлаганнан соң безнең инде Татарстанның язучылар оешмасы белән эшләү ул икенче дәрәҗәгә күчте. Һәр вакытта да безнең язучылар, шагыйрьләр бөтен нәрсә бара. Һәм инде менә бергәләп Мәдәният министрлыгы белән Аллаһ насыйп итсә, 14 декабрьдә безнең бөек шәхсебез Айдар Галиевның 80 еллыгын бердәм үткәрәбез. Шуңа күрә менә шушындый абзыйлар да бар, яшь кешеләр дә бездә бар, авторитет кешеләребез дә, Мәдәният министрына шундый рәхмәт, Мәгариф министрына рәхмәт. Шуңа күрә эшлибез, алга барабыз. Һәм инде иң безгә керү ул менә шушы планнарны карап, кешеләрне билгеләү, аларга кирәк кешегә эшләгән рәхмәт әйтү, дәүләт бүләкләре безнең президентыбыз Рөстәм Нургаевич әгәр дә безнең яктан берәр нинди тәкъдим килә икән, Татарстанның дәүләт бүләкләрен кертү яки матди яктан ярдәм итү, һәр вакытта да ике куллап риза, үзе рәхәтләнеп зурлап безне тапшыра, кешеләр башында, җитәкчеләр башында безнең күтәргән мөрәҗәгатьләрне барып җиткерә. Шуңа күрә җәмәгать доклад буенча кемнең нинди сораулары бар? Тагын әйтәсем килә, безнең инде икенче доклад Илдар әфәнде ягыннан булырга тиешле, ләкин бу булмагачлан аны инде икенче елга китербез, минемчә ул эшләрен биткәргән. Ул чагында җәмәгатьтәге безнең мондый теге куллар күтәреп төшереп дигән мәгънәләр юк, ләкин теге расларга дигәчтен бармы милли шура булгачтан без үзебездән игъланны кертәбез. Әгәр дә инде сораулар булмаса, мин әйтәсем килә шушы докладны расларга дип. Кемнәр риза, уларыбызны күтәрсен. Кем риза? Рәхмәт бик зур. Битарафлар, каршылар бердәм нигезендә кабул ителә. Һәм безнең инде повестка нигезендә менә җәмәгать тагын әйтәсем килә, безнең 25 елның планнары монда кертелгән. Шуңа күрә без аны алдан караттык һәм бу планнар сезнең тәкъдимнәр нигезендә алынган. Шушы планнарга кемнең нинди теләкләре яки шелтәләре бар, карап әйтүегезне сорыйм. Бер генә әйтәсем килә, җәмәгать менә бит инде хәзер Россия өчен дигәндә, Россия күләмендә дигәндә, менә Азәрбайҗанга барганда да, Казакстанда барганда да, безнең дә инде бу Россия күләмендә махсус операция. Без аны съездда үзебезнең ризалык аша фикеребезне әйтеп кабул иттек, кешеләрне алып барабыз, субханалла. Мин рәхмәтемне белдерәсем килә барлык ярдәм иткән безнең шәхесләргә, менә безнең төмәннән килгән җитәкчебез Ринат әфәнде үз вакытында тәкъдим ясады, әйдәгез финанс ягыннан ярдәм иттек дип. Шул вакытта субханалла күп кенә акча җыеп безнең Луганскида һәм Донецкида мохтаҗ булган татарларга күп итеп алып бирдек. Бүгенге көндә инде вафак оешмалары, бүтән оешмалар ныклап ярдәм итәләр, үзләренең өлкәләр нигезендә, шәһәрләр нигезендә, бөтен дөнья Татарстан конгрессы нигезендә менә карап торганда күп кенә өлкәләрдән карап торабыз. Бусы ярдәм китте, Гөсен әфәндәр миңа шалтырата Кыргызстанда эшмәкәрләр җыела ярдәм итәсебез килә, ничек итергән икән дип. Шуңа күрә бу эш алып барыла, үзебезнең фикер бөтен нәрсә бар. Шул вакытта безгә пароходта әйтәләр инде, менә хәзер яңа ел җитә, яңа ел үткәрәбез, үткәрмибез, монда махсус операция халык үткәрергә кирәк. Шуңа күрә менә без дә инде бөтен дөнья татар конгрессы нигезендә сабан туйларыбызны да куйдык. Менә сабан туйлар дигәндә тагын әйтәсем килә, быел беренче тапкыр без үткәрдек Иртыш буе сабан туе.
Subhanallah, Қазақстанға барып, конференциялар өткөрүп, күпме халық жыйылды. Рәхмәтләребез белән татар халкы өчен. 2нче елга 1нче тапкыр Түбән Новгородта Идел буе сабантуй үткәрәбез. Идел дигәндә, Иделдә безнең 15 өлкә урнашкан. 26 өлкәнең анда елгалары коела. Менә шуңа күрә шундый зур итеп Идел буе. Хәзер буе сабантуй яңа дәйләргә кирәк. Шуңа күрә без аларны үткәрәчәкбез. Аллаһ насыйп итсә инде, әгәр дә безнең инде тынычлык, эшләр шушы нигездә генә булса. Biz bu yıl bir güne bәйген үткәрмәдек, ул татар кызы бәйгесе Ташкентта, чөнки без иң теге авыр вакытта килеп кәчтен, күчерү бик авыр иде, шуңа күрә без инде аны 2нче елга дип калдырдык. Шуңа күрә bütün чаралар тек аптырамабыз, монда бәйгеләр, сабантуйлар, бөтен нәрсә бар икән дип, ул безнең көндәлек тормыш. Әгәр дә без аларны үткәрмәсәк, безнең инде мәгънә юк. Мөхтәрәм җәмәгать, мин Милли шура ағасы буларак Sizin arada яңа кеше менә бу эш планын әле биредә утырганда бик игътибар белән карап чыктым. Шуннан да милләттәшләребезнең рухи тормышының бик күп кырлы якларын исәп алган 324 чара һәм аның өстенә әле ул җитмәсә безнең милләттәшләребез чәчелеп яши торган бик күп төбәкләрдә нидер чаралар үткәрү белән бергә шулай тупланган. Шуңа күрә мин моны бик киеренке эш планы дип саныйм, Васил Галыш, һәм безгә җиңсез гына тирле бүленешеп, һәм һәрберебез менә бу үткәрә торган чараларның нидер юнәлешләренә җаваплы булып, биредә әйтик, менә елга 1-2 мәртәбә җыйналган вакытта гына фикерләшеп түгел, урыннардагы тормышны тагын да җанлырак итеп эшләү өчен безгә мөмкинлек бирәчәк бу эш планы дип әйтәм. Мин моны бик хуплыйм. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Тагын җәмәгать Құлақтан тапмайбыз инде, чөнки халыктан да монда утырган җитәкчеләр һәрберсе беләләр, үз өлкәләрендә планнарны ясадылар 20 елга, безгә җибәрделәр. Без һәрберсе белән карап сораулар булганда тагын күтәрдек. Әгәр дә инде бүтән тәкъдимнәр булмаса, менә тәкъдимнәр булды, аларны проектка рәхмәт итегез. Biz indik doğumunda Kazan Üniversitesi basısında Dünya Tatar Kongresi Respublika Prezidenti başındağı ona değerli satı olarak teşkil komisiyasına büyük çabalar bulduğumuz. Dolayısıyla yapılsa bu planda bölgede tutulan çabalarına bayılırlar. Gerçekten yapılsa başarılı olmasıydı. Bu şartlarda bizim üniversite basısında işinci olarak lingvistik Samimiyetimizde, hele samimiyet içinde ilerimizin 60'lar 18'de şekilden valimler katılmıştır bu yüzden milletleşerimizde burada hele samimiyetten bu şaranımız ilesi olarak anlaştılar piyasada yapraklarında Dikkat ayında Milli Hazine Bilgisilmenden gençler arasında sunduğu konkurs, festival, zaten yıl sayımızlarına kongres bilen, müferrik institutları bilen Türkiye'nin başında emisiyetten ilesi olarak olmalı. Her bir şartında bir olsa Türkiye'de nasıl olmaz gerekir. Eğer de direkt bir tatlarız, bir fragment olur. Şaraların ilgisinde bakarsınız. Ben nasıl takdir ediyorum? Baktan da bile ciddi bir işinde bir anlatı beklemesiydi. Eğer de bunda bugün terbiyeler olmasa terbiyeler tutarız. Yolun ilgisinde civar oyunda hem ciddi günden sonra bu ekran terbiyelerine varak götürürüz. Şuna göre yeki başkanımızın tüm bütün bu projeler biz şu ciddi günden ilgisinde kabul ederiz. Sizce yapacağız. Şuna göre biz terbiye edenlerse Negizler kabul ettik. Onları bıraktılar şimdi. Negizler olmaçta bunda kirkenler birisiler çok kalmay alarını bunda kalalar. Buna iyi terbiye buldu. Alarını para götürüp, eğer de gerekli tapsa, baktan da millet için, kardeş için biz alarına pararız. Eğer de biz ekleriz iken, olayda öte planlar tutmuyoruz desek, alar olay da gelecek. Şuna göre bin de kesinlikle menajili görüşünde. Şuna göre bin terbiye edeceğim. Eğer bu bizim projenin negizleri kabul ederiz. Hem ciddi görüşünde bütün olan terbiyelerle kirtip, daha olur ki, İndi ana kabul edip sayıtlar koyarız.
Fakültü Efendi, biz Eyvallah Arayvur Efendi, bizden dik yakındasınız. İlyas Efendi diye Eyvallah indi. Piyaz ülkesindeki yetekçilerimiz, Temir ülkesindeki yetekçilerimiz var. Şuna göre Başkıstansız bulmayı, Tümen ülkeleri var. Biz birinci tepkir indi Moskov'dan da Ferit Efendi'ni zorla kabul ettik. Çünkü anda bir qaraganda Moskva bizning boshqalar butun yoqdan siz ko'rib turasiz, bu qanaqalar ishlaydi, bizning vakillik biladi, o'zi de Moskva ülkelerida barchada bor. Shunga ko'ra biz endi Ferit Efendidan da taqdimlar bek aktiv ishlovlarni kutamiz. Agarda endi bizning mana Ugan ülkesindagi bo'lgan Ramisaviy darajalarga borib yetsa, ishlar bo'yicha butun narsa bek mashg'ul bo'ladi. Shunga ko'ra hatta власть yig'ilsin, xalq da yig'ilsin, shunda birlashtirdi. Shunga ko'ra butun yoqdan shunga aytadi. Mana endi bizning hamo deganda yoki vaqtida Rafael Efendiydik ishlayapti, federatsiya vaqtida o'z vaqtida biz tatar klasslari qo'shanlashsin degan mana meni isim kelyapti, tashlanmamiz. Bizlik bir klass ochar bo'ldi. Bizning deputat tatar yigit edi. Shu shahar byudjetidan berganlar 500 ming tatar klassi yashashi. Shu 500 mingga bütün maktabga remont yasab, tatar klassini ochdi. Shu vaqtda Mag'arib idarasi yetakchisi kelib, Rafaelga aytadi, ko'pmi klass ochasiz keladi. Aydan sen beraman. Nasibxonada 4-chi klassda 4 maktabda 4 klass ochdi. Mana shunga ko'ra mana bizning taqdim bor, yetakchilarimizning ruxsatlari, imkoniyatlari bor. Mana shunday ishlar endi bizga bek muhim, chunki millat bor bolalarga tarbiyaga yuritish, til beruvda shunga ko'ra mana har bir bo'lgan yetakchiga o'zimning rahmatimni yetkazib, Boshqirdiston deganda, aslında Tatariston va Boshqirdistondagi yashovchi tatarlar o'zining umurtqa bahonasi. Mana biz 12-13 dekabrda Boshqirdistonga borib, yil negizida ishlovlarga natija yasaymiz. Biz har vaqtda ishni Boshqirdiston bilan bitiramiz, yil oxirida ikkinchi yilni Boshqirdiston bilan boshlaymiz. Shunga ko'ra o'zimizning ko'p sabablarni bilasiz, ko'rib turasiz. Oylar Efendi Tataristonning Boshqirdistonning xalq artisti ikkinchi sostavlarda kirdi. Shunga ko'ra bitirishib Fatih Karim'nin o'ziga remont yasagan vaqtda u inisiativa bilan bitta narsani olib borib, zo'r qurilish shunga ko'ra har birimiz uchun jamoat endi narsa taqdim etildi. Отчет bo'ldi, planlarni qabul etdik. Ham biz aytgan edik endi mana o'z vaqtida birinchi sostav bilan ishlaganda biz endi bu yoqdan tashlab qoldik. Bu bizning uchun zo'r tajriba berdi. Ham biz aytdik, mana biz 75 kishi turli yoqdan turli tajribamiz bor, fikrimiz bor. Ham agarda endi biz tog'indan nag'roq ishlar uchun bir taqdim etgan komitetlar uyushtirdik. Xalqdan da agarda komitetlar bo'lsa, yetakchilarim anda so'ylab qo'ysa, ham u negizda ishlab ketib, har birimiz endi bütün tatarlık yoqdan bu yoqdan da foyda bor edi. Shunga ko'ra men agarda ruxsat etsangiz taqdim etar edim endi 7 komitet yasarga. Shunga ko'ra men buni taqdim etganimda so'ngan negizlar qabul etib, tag'in qaror bitirib balki istovlar bo'lur, tag'in ishlarimizni istamamizmi? Birinchi endi milliy Mag'arib ham fan deb aytamiz. Ikkinchisi tatar xalqining madaniyati ham merosi. Agarda endi biz birinchi komitetga Doniyor Fatayevni yetakchi etib taqdim etsak, ikkinchiga tatar xalqining madaniyati ham ruhiy merosi deganda endi agarda yetakchi etib Turkiya Efendini taqdim etsak, Massakulan ma'lumot choralari ham o'rtaq tatar ma'lumoti muhiti deganda agarda endi Aminov Yushat Yunusovni taqdim etsak, tatarlar yashagan tubatlarda ish makonatlarini o'stiruv ham iqtisodiy bog'lashlarni bo'ldiruv deganda biz endi tumandan Renat Efendi Nazirovni taqdim etar edik. Tatar diplomatiyasi ham xalqaro ilmlar deganda Daris Xamishni yetakchi etib taqdim etsak, tatarlar milliy uyushmalar ishchanligini koordinatsiyalar turkumi negizida agarda endi biz Muhammadjon Rafiq Efendini taqdim etsak, tatarlar tarixiy ham zamon deganda Damir Isaqni taqdim etsak, mana men shunday 7 komitet yasovni taqdim etdim. Ham endi bizning bunda Milliy shura a'zolari orasida bo'lgan kandidatlarni taqdim etish turida men mikrofonni ochib e'lon etaman. Agarda fikr
рахметін негіздерді қабыл етіп, бір алдына ішінде бүтін болған тәбдимлерді жиып өтіріп, кімдерінің нені комитетқа кірерге керек шында yazылып, арасылап, шушы негізді ішлеп кетуімізді сұрарып. Кімнің нені тәбдимі бар? Рахмет етіңіз. Дұрыс іш бұл. Her yönelişke cevaplı kişiler, cevaplı türkümler olur atıyış. Dürüst iş bu. Osman Kenkana Halif Buli'de olsa dürüst iş bu. Yok. Bu yetekçilikten samat mı? İle nerse bu? Yok yetekçi uz komandasını cevap başlar. Ama bizden her birimiz özümüzde mümkünlük var. Mene şu ciddi komitetten tekshirilib yasalıb. Anşı için biz rahmet. Eğer de biz halktan da sifat degende, mümkünlük degende, hizmet etü degende, biz bittiğinde benim mandajda paradan yok, kirib paralar desem anda bir sifat kirib çırar. Eğer de ise benim tecrübem şunday zor, mene bu komitette tağımdan yardımın keseriyse ansa ikinçiydi. Şuna göre cemaat eğer de indi bütün Komitet a'zolarına o'z ixtiyorlarına koyarga kerakligini kim qo'ydashlarga tileydi. Bunda iki yaptan da, birinciden komitet yetakçilari o'zlari chaqiradilar, ikkinchidan mening bunda borasım kerak. İki yaptan da to'g'ri kelsa, o'shanda, mening birini aytasim kerak, mening butun komitetda bo'lasim kerak, boshida da yig'ilgan narsa yo'q, shunga ko'ra bir komitet bir a'zoni saylab olamiz. Agarda bir komitetda ko'proq ketayotgan, agarda ruxsat etingiz endi biz bunda yig'ilib berekegine mana bu komitet az yig'ilgan deb o'shanda u bizning uchun o'ylov. Biz bu komitetni durust ataganmizmi? Anda ishchilarimiz bormi? Asan qarab turibmiz. Ham endi ikkinchi milliy shurada ana turida ishlab turibmiz. Shunga ko'ra jamoat men toshqa qo'yam negizlari bo'lamiz. Bir hafta ichida birinchidan bo'lgan tadbirlarni kutib turgan, ham ikkinchidan shu bir hafta ichida o'zimizning komitetlarni saylab olib, unda kiritib, biz endi ana komitetning ismida raslaymiz, yetakchisida raslaymiz, ham unda kirgan bizning shaxslarni raslaymiz. O'shanda men toshqa qo'yam, kim rizo bo'lishini ko'tarib o'tamiz. Rahmat bizlar, bitaraflar. Men yetakchilarni e'lon etib chiqdim. Kerak bo'lsa isполкомga yozib yuborasiz, kerak bo'lsa yetakchilar bilan to'g'ridan sizlar aytgan qarshilab bo'lmadi. Bek zo'r rahmat. Ham endi jamoat mana biz aytamiz endi bizning mana komitet bo'ldi, biz endi birgalikda ishlashlarga tegishmiz, uyushtirib ham men taqdim etam biro uyushtirib. Ana bir qarorda prezidiumda deb aytgan kerak. Biro deb aytasiz kelar. Hem indi biro a'zolarini sizga taqdim etdim. Hem ular negizida biz endi birgalab qarab, anglab, ishlab, hem biro deganda biz aytamiz endi milliy shura ustav negizida yilga bir topqir yillarga bo'lsa da men taqdim etam. Ikki topqirdan da kim bo'larga tegishli tugul. Vaqtına qarab biz baribir 6 oy sayin yillarga tegishmiz. Kerak ekan ishroqda yilamiz. Ammo endi biro kvartal sayin yilga 4 topqir, balki ko'proq da, baribir 4 topqirdan da keyinroq yilmasga tegish. Ama to'g'ri bo'lsa, ansin endi bo'ladi. Shunga ko'ra mana men taqdim etdim birinchi endi o'zimdan boshlab Shayxlaziyev, Anlara Shakirov, Danis Xamich, Zagitulina, Daniya Fatihovna, Karimov, Tavfiq Akramova, bu bizning Qozog'iston yetakchisi bo'ladi. Aminov, Ilshod Yunusovich, Yamovasir, Davlatov, Yulduz Karashlar Importasi yetakchisi, Davlatjon Arfet, Dunyo Tadqiqot Boshqarma vakili, Zaydulin Arkayev, Rafaelova, bu bizning Davlat Soveti deputati, Shamir ham bizning yozuvchilar uyushmasi yetakchisi, Ishaqov Tajirboyev, Kayukayev, Fakhriddin Badruddinov, bu bizning Samara regional yetakchisi, Muhammadjon Rafiq Afandi, Islom instituti rektori Nasirov, Rinat Afandi tumandan bizning bo'lgan 7 komitetning yetakchilari bunda kiradilar.
Мен тәкъдим иттердем Марат Бакшны, Ахметовны, Файз Рахмановны, Хайрат Шамилович мәдәният министрлыгыннан һәм Камария Зинур Мөхәммәдуллина ул безнең инде Татарстан Республикасының халык укытучысы, җәмәгать җитәкчесе. Менә 15 кеше, 15 тәкъдим. Мин аңлыйм инде, бу 75 кеше арасыннан бәлки кертергә дип, ләкин бюроны әгәр эшләп җибәрсәк, аннары эш вакытында карап торбыз, бәлки үзгәрешләр булыр, бәлки кертү булыр. Бүтән тәкъдимнәр бармы җәмәгать? Тагын мин үтеп тәҗрибә инде бу вакытта эшчән орган җыеларга да, килергә дә, бүтән мәсьәлә рухи бар. Бер дәфәдә шундый була. Ишеттек, рәхмәт. Ул Милли шура әгъзасы. Тагын җәмәгать тәкъдимнәр бармы? Ул чагында мин нәрсә тәкъдим итәрем? Халыктан да менә без 7 көнлек регламент әйттек. Менә мин 15 кеше тәкъдим иттем. Шушы 15 кешене мин беренчедән бу тәкъдимне нигездәлеп кабул итәргә һәм бер атна эчендә бөтен булган кандидатларны тәкъдимнәрне карап бетереп, без карап алабыз. Тагын бер генә әйбер, менә шу 15 кешенең 7 кешесе теге автоматомка дип әйтәбез инде, комитет җитәкчеләре безнең бу бюро составында. Ул чагында мин тавышка куян, кем риза нигездәлеп кабул итеп, бер атна эчендә бөтен кешеләр белән карап бетереп, инде кабул итүне һәм аларга кешене тапшырабыз. Кемнәр риза, буларны күтәрүбез. Рәхмәт бик зур. Битарафлар, каршылар кабул ителде. Шуңа күрә бу җәмәгатьтә әйтәсем килә, беребезнең дә дәрәҗәсен төшерми, барыбыз да турыдан-туры Милли шура әгъзалары булып эшлибез. Һәм әйтәсем килә, икенче Милли шура утырышына без һәрбер кешегә 15-75 кешегә үзебезнең таныклыкны бирәбез. Һәм инде Милли шураның значокларын без хәзер инде ясап бетереп, аны нигә кертек, заводка бирдек, аны да чыгарып, һәрберебезгә дә лаеклы итеп бирәбез. Һәм безнең төп теләк һәрбер Милли шура әгъзасы үз өлкәсендә һәм якын өлкәләрдә безнең конгресс исеменнән эшләүләрен телибез. Шуңа күрә без инде конгресс нигезендә дә шушы таныклыкны биреп, сездән ныклап сораячакбыз. Үз шәһәрендә, үз өлкәсендә, генә түгел, үз илендә, үз якын тирәләрдә эшлибез дип әйтәбез. Һәм безнең инде регламент нигезендә безнең инде менә бу узган ел аңа хәтле ныклап әйттек, бөтен дөнья татар конгрессы нигезендә киләчәк елларны үзебезгә игълан итәргә һәм милләтне үзебезне эшләгән вакытта шушы ел игълан ителгән чараларында эшләргә дип. Менә инде ул бөтен яктан да төпле бара. Инде быелгы ел үтеп китеп, 23-нче елга кертер өчен безнең президентыбыз указы нигезендә сез беләсез инде, халык дуслыклары юллыгы, милләттәшләр дип бөтен яклар указ нигезендә илкеребез һәм конгресс ярымында да кирәк. Мин әгәр дә тәкъдим итсәгез, бик шат булам. Ул башлап ибарәчен башта мин Дамир Нурович сезгә сүз бирдем. Милли тәкъдим бар һәм аңлату нигезендә. Рустам Маргалевич Миннахановның юлламасында әйтелгән инде киләсе елда гаиләгә милли мәдәниятләр һәм традициялар юлы. Аннан соң Мәскәүдә указ кабул булды. Владимир Путин указы 9 ноября көнне анда основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей дигән указ чыкты. Бу указда ныклап әйтелгән тарихи аңны саклау турында. Шушы ике документ нигезендә тәкъдим итәм. Киләсе елда гаиләләргә милли дастаннарыбыз елы дип. Ни өчен? Безнең дастаннарыбызда тарихи аң бик салынган. Һәм аны безгә өйрәнергә кирәк. Кызгача каршы бездә кимчелекләр дә бар. Мин мәсәлән, быел җәй көне катнаштым Казанда булды халыкара конгресс. Аны мәдәният министрлыгы кадрларының дастаннарга багышланган иде. Шуннан күренде. Дастаннар буенча безнең күрше халыкларда эш бик каты бар, бездә юк.
akademik alimlar ishlaydi, hamma biz ishlagan ishda maktablarga, bog'larga ham keng jamoatchilikka borib ketdi. Shunga ko'ra bizga mana bu kemchilikni bitirgan kerak. Birinchidan bizning maktablar uchun bo'g'irg'ali dasturlar bo'yicha qo'llanmalar, bog'lar uchun ishlangan. Ikkinchidan bizga avvalo kerak keng propaganda dasturlarimizni. Uchinchidan bu kadar tekshiruvlarni kuchaytirgan kerak. U tatar tilida deydi. Kelni shu negizda saqlab qolmoqda. Men o'ylayman, agarda biz kelasi yil shu ishni boshlab yuborsak, balki foydasi bo'lar. Bizning butun tatar dunyosida kelib chilarlik dasturlarimiz bor. Anda mana Itegay dastani, Shorabat dastani, Akkubak dastani, To'lak Tumsa Suruv belgili dasturlardan hech bitta yo'q deb aytib bo'lmaydi. Masalan, Karimtesh teatrida dekabr oyida qo'yilgan Itegay dastani birinchi taqdir muzikal asar bo'ladi. Xalqqa izlanib ketdi. Hammada bizga ko'proq e'tibor berish kerak. Bolalarga, yoshlarga shu ayyorlar anglatish chunki bu dasturlarda bizning milliy ongsoqimiz. Ve shu milliy ongni yetkazib kerak. Men tartibsiz. Bu doston albatta tarixiy eserlardir. Bizga bog'larda sindiriga kirasak, ana albatta sindir yuvarlar to'g'ri kerak. Masalan, Dada Kukut degan doston bor edi. O'g'uz tilli turkiy xalqlar orasida qaralgandagi Qipchoq xalqlari bo'lsa, Qipchoq xalqlari bo'lsa, zo'r Qipchoq xalqlari orasida qaralgan. Mana shu doston bo'yicha Ozarbayjonning anarxiyasidan bog'liq o'shaning traktor qismida kitob yozilgan zamonda u masalalar o'sib chiqdi. Voy boshqalar da bor. Kapay kinaru ularga uzun bilan açılır değil. Şurada sonra foy bağlarda avlar kazanacak. Kırgızlarda da, Özbeklerde de bu bir bağladık ki ana mekteplerde de okutalar. Bizge de belki menşiktir yalnızların yüzüme interpretleri menfuşu dastanlar boyunca bağlar için mahsus eserler yazıda belki birer konkurs kongres tarafından gerektir. Menimcha ham agarda biz bu yilni e'lon etamiz ekan, bu bizning planga kirgan choralar negizida bitta narsa tagi azmi ko'pmi deb yaramay, agarda biz uni e'lon etamiz ekan, biz planga korrektировка yasab butun bo'lgan choralarni topshiramiz. Biz bunda zalda oturan kişilerde bizni tatar qiladi deb ko'ryapmiz. Hali bunda qo'shnilarimiz da aslında ko'ragi boshqa narsa ekan bilmaydi. Shunga ko'ra kelajagida bu so'zni, bu fikrni biraz kengroq ko'rsatish uchun ishdaligin, bizning tarixni, ilarligin ona bo'yicha to'g'rilab kerak. Shundan da endi bizning bugungi agarda Qozonda mumkinchilik bor ekan, bu maktablarga bo'lsin, yeni binolarga bo'lsin, baloyatlar bo'lsin, mumkinchilik bor ekan, qanday metodistik posibiyatlar kiritilgan. Shiddat bilan bizning o'zimizning maktablarga, baloyatlarga ana deb qo'lga kiritilgan. Ana bitta bunga yo'l yo'q. Shu yo'l turida bunga biz organizatsiya qilamiz. Shunda o'ylayman, ana metodistik posibiyatlar ular yo'qmi? Bizani ilk motor ishlarımızda arayazlıkta, oluşturda anı yapabildik. Makure onda bildiğim tutuna bu kim karasımızdan işikte birazgine yakınlar bir halka, bizim mekteplerge gidip bu seçsek nirek olur. Hürmetli cemaat, Rimat Efendi'nin soruna cevap verip elbette mandayında söz mekteplerge olup varu mekteplerden ilgili posibiyatlar yoki darslar kiritib turibdi so'z bormaydi. Lekin shu vaqtda men bu taqdimni huquqlayim, bu kerak, chunki naql dostonlar ular bizning teran tarixiy omamizni saqlaydilar. Shu vaqtda menimda yonqirib ketgan bir fikrga ozgina tubanlik kiritib ketasim keladi. Mana biz shunday fikr yonqiradi, boshqa turkiy xalqlar bilan solishtirganda to'tarlarda dostonlarning turalishi ham ilanishi azrak degan. Bunun fenni anlatması var. Çünkü başka Türkiye xalqlarda dostonlar olar şu Uğuzlarda da şu Dede Korkut'ta olar tilden tilge
şunu delilledi. Doktorluk disertasyyaları, kandidatlık disertasyyaları yazıldı, monografiyalar yazıldı. Tatar halkında dostanlar tarihi üsüş dövründe kitabı dostanlarga eylengenler. Tatar o kitabı halk hem şuna göre o dostanlarda başka formatta pişirgen, kitap formatına pişirgen. Mine bu hakikatli bir şulay yok. Elegi dostanlar yılı dip ilan edilgen yılımızda unutmasak idi öz halkımızın elegi dostanlarına yukarırak dereceye ko'tarib, intellektual yaktan yukarırak dereceye ko'tarib, başka formatlarga ko'shira aluu. Şulay bizim halkımızın belgili bir medeni hem bağlı mümkünlikleri hakkında söyleyeyim. Rahmet. Bek zo'r rahmat. Mening anglag'imcha barimiz durust yo'lda boramiz, fikr bildirish, shunga ko'ra jamoalar endi biz aytamiz, davom etib bizni prezidentimiz Nursulton Nazarboyev Davlat Sovetini yo'llanma yasag'i vaqtida e'lon etdi. 23-yilni Tataristonda milliy madaniyatlar ham traditsiyalar yili deb e'lon etilgan. Mana shunga ko'ra men taqdim etaman, ikkinchi yilni biz Tatar millati uchun Tatar dostonlari yili deb e'lon etsak, bek durust. Shunga ko'ra men buni taqdim etdim. Negizdalarga biroq shunda bu yoqqa o'zgartirishlar qilsak, agar biz to'rtga buni ketamiz, isimiz bor kerak. Shunga ko'ra sizni bularni ko'tarib, buni raslashni kerak. Kimlar esa bularni ko'tarishimiz kerak. Rahmat sizlar. Konkurs e'lon etganida Allohga Ayib. Bir tarafdan Bu bilan naqshidin komitet tarafidan qo'shiqlar. Rahmat sizlar. Buni komitet topilgachdan bu ishga kirib ketamiz. Janob buni to'g'rilaydigan kerak ishingda. Mana biz bunda yig'ilamiz, ishlaymiz, turli illardan, turli ülkelerden keldik. Tüm güçlü barı bizden ülkelerde, şehirlerde bizim yetakchilar. Buna men har bir sorunda zo'r rahmatlarni bildirib aytdim. Bu qarorda bizning legenda qadaylarga bitaydi, anglab turmaydigan. Buna bizning bunda Novosibirsk ülkəsinin Amirafanda o'tiradi. O'z vaqtida ko'p yillar bizning uyushma vaqtida yashab, men kelgan vaqtda Novosibirsk kelgan vaqtda qo'shib bunda kislorod kiritdik, tegasin kiritdik, basin kiritdik, to og'ir, to yomon, to tegray. Ammo sabab o'tgan vaqtda subhanalloh bizga endi shukrni aytib, bunanda o'tganina bir bolalar boshasi bor ekan, undan bildirib Amirafanda qoradida tuzattirga bo'ladi, mana shu vaqtda borib chiqadikda, bugungi kunda biz Novosibirsk өлкәсендә 800 kvadrat metrli 2 etajli bizning ofisimiz bor. O'z territoriyasi bor. Unda bo'lganimizni Tatar o'tari ro'yxatdan bilan kelamiz. Bütün bo'lgan Tatarlarni yig'ib ishlab boramiz. Agar mana shunday yetakchilar va texnik bo'lmasa, bir vaqtda borib sharaflarni ishga bo'ladi. Mana bizning unda Amirafanda Omsk өлкәсеннән turadi. Milliy shura a'zosi bo'ladi. Bilasizmi, mana Tatarlar deganda bizning mitingda unda Tatar avlodlari bor. Yamako'l ham Qorako'laymi. Qorako'l avlodida yoqda avul yorib bitgandan so'ng gubernator borib qaradi. Biz qaradi, u eng birinchi yerdan qo'lini so'zib, aqsha berib, ishlarga boshladi. Biz kongress yog'idan berib, 6-oyda qaror bo'lgan edi. Biz unda sentyabr boshida borib, bütün illarga kirib, konferensiyalar o'tkazib, boshlarni o'tkazib, bütün narsani qiladi. Mana jamoat shu vaqtda uni boshlaysan, Allah var ekan deb. Mana yorta avul yonib o'tdi. Anda Buyuk Vatan so'g'ishida halok bo'lgan kishilarning haykallari bor. Haykalni tiymagan yomg'ir egilib bitgan. Shuning qo'raldan borib, mana shu vaqtda tanladik. Bütün Tatar xalqi eng birinchi u yoqdan ko'chib ketib, Turkiyada yashagan millatdoshlar Amerikadan, Avstraliyadan o'qishga ko'chirib, mana vaqtda u ishlarni qiladi. Shunga ko'ra mana har vaqtda da aytadigan Rim afandi Arxangelsk өлкәсендә ali kutta turgananda barabat ishledik. Barib olmadi da subhanalloh Tatar bolara bugungi kunda Asr өлкәсенең Думаның raisining o'rinbosari. Bütün bo'lgan Tatar ishlari olib borib, konsert deysizmi, sabon to'ylar deysizmi, uchrashuvlar, bu bitimda biz har vaqtda aytamiz, boshqatlarcha Tataristonda boshqa bo'lar ekan, Urfada sen boshqa Tatar bo'lib qoladi, deymi? Mana shular shunday ülkelarga borib, shunday darajalarga borib, shular mana bizning Qamaliyan өлкәсен Yudus efendi Orенburg өлкәсендә аның Duma binasında o'z kabinetida da var, bütün kishilarga ruxsat etilmasa-da, shunga ko'ra ishlik, xizmat etib shu vaqtda mana ishlarga bo'ladi. Bizning uchun bek muhim deputatlar, yetakchilar bo'lib, mana bizning endi Barda rayoni respublikasida Halil Afandimizda
Bizning uchun bu vaqtdan da zo'r tog'ish, bizning yoqdan da yordam bo'lib, alar yog'idan da mana o'zgan yil prezidentimiz borganda shunday zo'r g'ururlik bilan borib, bizlar remont yasadik, bunda kirdik, bizlar ishladik munosabatlar, Allohga 24-yilda aning rayonida 100 yil bo'ladi. Mana shu 100 yil hisoblarida 24-yilda biz Bordada O'tkaraz federal avol zoban prima uyushtiruvlar ketdi, ishlar ketdi. Shunga ko'ra biz endi har bir yetakchi sen ijtimoiy ishdami yoki davlat ishidami, kongress yog'idan, Tatariston yog'idan har vaqtda da yordam etib turamiz. Mana endi qaraganda bizning Ularafanda avol makonlari forumi yetakchisi Babay o'tarlar debizmi, bular debizmi, o'lbetli nindi zo'r ishlarni ataramiishlar. Shunga ko'ra mana butun yoqdan da men zo'r rahmatimni yetkiraman. Shunga ko'ra Alloh nasib etsin, endi oldagi yillarda da shulay birdan bo'lib millatga tirishib xizmat etishga o'tishamiz. Ham bizga salomatlik kerak. Salomatlik bo'lganda biz har vaqtda ishlaymiz, boramiz. Mana birinchi tadbir ani endi bizning Farid Efendi Yaskar Şalıqlarda Sabah rayonunda Şolok'ta Tatar Hatun Kızları degende Kadir Reis'inde Selamet Millet programmasını açıp jiberip sabah ayaklarına varıp sudan başlap, çeşmelerden başlap, bütün yaklardan şuna göre andi proyektlarda var, milli proyektlarda var, her birisine de cevap. Alim yine Azerbaycan'da barıştın, en birinci doklad yazıyor başlarında bizim Qozog'istondagi, Azerbayjondagi bo'lgan alqovoq yetakchisi meni yuridik taqdanday tirkalmaganda, lekin men alqovoq qo'llanmaramda, opalar mening yoqda qadriyasi biz kongressga rahmatlar deb, mana butun yoqdan da ish olib boramiz. Shunga ko'ra ishlarga kerak. Bizning mana zo'r planlarimiz bor, zo'r ishlarimiz bor. Shunga ko'ra tag'in aytaman, agar da biz o'zimizning tariximizni naqlab bilamiz ekan, anga rahmatli bo'lamiz ekan, bugungi kunda bo'lar, ertaga kunda bo'lar. Shunga ko'ra men aytasim kerak endi shuni bilan men boshladim. Indus Rizaqovich bilan, Rinat Zeynovich bilan milliy shura a'zolari bo'lib, bunda bo'lib, xalqda millat uchun, bizning uchun zo'r quvonch da, zo'r shodlik da, zo'r tariximizda. Shunga ko'ra har kishi o'z vaqtida berilib, yig'ilib ishlayotgan, ishda bo'ladi, mumkinlikda bo'ladi. Murmanskga borg'achdan biz dunyo flotga kirdik. Tatar yigitlari bilan uchrashamiz. Yamag'ina kelganlar, ikki ishqaygina xizmatdalar. Nishik deydi. Ular aytadi, "O, bunda deydi tatarlarga, Tataristonlarga qaraylar" deydi. Men aytaman, bilasizmi ne uchun? Chunki sizga xatli bundan kelgan yigitlar berilib, darajali etib xizmat etdilar. Sizga u avans bo'lib keldi. Mana sizda hozir 1 yil negizida tupli xizmat etib, sizdan so'ng kelasi yigitlarga mana shunday daraja qoldirishga tegishli. Shunga ko'ra men endi yillar oldidan har birimizga aytaman, bu bizga birgina berilaturgan mumkindir. Mana shunga ko'ra biz bunda saylanganmiz ekan, mana shu 5 yilning negizida naqlab ishlarga tegishmiz. Ham jamoat mana istallardagizda har biz qo'shinda biz shu kitobni taqdim etdik. Siyos materiallari, anga xalqli bo'lgan choralar, tariximiz turida. Shunga ko'ra endi men shu kitobni qarab, agarda taqdimlar bo'lsa, davom ettiramiz, chunki biz akirnab bugundan boshlab 2-5 yillik negizida tarixni o'zimiz yoza boshlaymiz. Ish negizida, butun narsalar negizida ham endi 5 yildan so'ng tag'in mana shunday kitoblar chiqarishga mumkinlik bo'lsa. Mana ertaga deganda, u bizning uchun zo'r g'ururlik. Mana bizning bunda Ilgiz Ildarovich o'tirib, 3 yillik, Xarkov 3 yillik u kongressga kelirga ruxsat olib, 3 yil negizida bizning madaniyat, ma'arif negizida, sport negizida ishlab keldi, kun-tun komandirovkalardan qayta olmishdi. Lekin shu vaqtda shunday zo'r tajriba, yetakchilar qarshisida shunday zo'r aktivlar yig'ib, mana bugungi kunda endi madaniyat ministrligi Ma'arif ministrligi ishga chaqirdi. Shunga ko'ra biz endi rohatlanib o'zimizning ruxsatimizni berdik, chunki mana bu 3 yil negizida bo'lgan tajriba bugungi ishlarga da mumkinlik bo'lar deb, shunga ko'ra biz endi mana madaniyat deganda, ma'arif deganda ishlar, shunga ko'ra sizga bizga rahmat. Agarda ruxsat etsangiz, biz mana shu milliy shura a'zolari qarshisida o'zimizning kongressning bo'lagini sizga topshirdik.
Bizning повестка yaqinlashib kela, hurmatli Milliy shura a'zolari. Kimningdir taqdimi, aytasi so'zlari bormi? Adangsiz. A'zolalarning tabiiy huquqiyati sababli bo'ldi, federatsiya sababli ishtirokchi xizmatchilar bir tur akademiyasiga tushishgan ishtirok komitetining maqoldirishi bo'ldi. Madaniyat ministrlari kongresslar ishtirokchilar Tatariston hükümetleri şu bayram olurdu. Bizge uyan Tatarlarını gözer ko'rsatganimiz için hem Shakirov Feni sonun uyan şehir konusu maqtovgram sebebi Bağlar yapıldı, bundan demin de direktörümüzden kesin geçti. Şurada sizge çiğ spesifikasyonlarıyla yapmıştı. Çünkü bizden bir diplomda üstten, onun Tatar siyasında üstten bala, bu balanın değerli iyisi başla, diplomda üstten. Şu balanın da Tatarstan'a hukuka inlerdi. Sizge çiğ spesifikasyonlarında direktör isimler, üzüm isimler, çiğ spesifikasyonlarında kesin gelir. Çünkü ul bala, İnesir adasına ne diye yolda yürüyenlerini bilgen de, şundan önce o aytgan direktorga men tilagim meditsinskiy akirga şol benim en iyi şekilde neydi işleştirme şularını eşittiğinden işkemresim keledi. Şundan için şu balanı okumak için sizge şiik spesifikasyonlarını kesim gelir. Bu izgi iş, şolay siz indi çın Tatar kişisi bulmağı üzere, bu kendine atkaz vermediniz, şiik spesifikasyonlar. Onun arasında ikinci yılımızda bizde biz yürüdüğümüz ülkeler şuradan geçti, biz sizden orada etkenliğinde bu saceli ulan var, kuram var, bizde şurada biz indi taptan okuyarda eserliyiz, bir geçten arasında okuyarız hatta. Rahmat. Siz var ya da önerisiniz bizga? Bekzor rahmat. O'quv deganda jamoat tag'in birgina o'zgarishlar bor, anglab turgatish. Endi bizning kongressning har haftada kvotasi bo'laydi. Biz kechirganni turdan tura olar, hozir bal endi bal. Balalar için kimdir kelmesin, Astraxanmı, Qozog'istonmi, Kaliningradmi bizning kirganda bali sistema, shunga ko'ra agarda ballari bo'layotgan biz yordam etamiz. Bal yo'q ekan endi bunda hozir ilk vaqtda kiritildi. Rinat efendi, sizga so'z. 2 yil belgili 25-chi federatsiyadan o'tgan demokrasiyada o'tishlar qilinsa, shunga ko'ra qadrli do'stlarim, rahmingiz, Mana jamoat 2-yilga federal sabanto'ylari deganda bizning 27-mayda Astraxanda federal sabanto'yi bo'lar. 1-iyulda bizning bo'lar Kengrovda federal sabanto'yi ham 3-chi butun dunyo shaxtyor sabanto'yi ham 8-iyulda bo'lar endi Tuban Novgorodda bizning Idil bo'yi sabanto'yi. Tag'in bir qat shulay kurashuvma bekzor. Şad biz bek motor сөйләшү булды, аңлашу булды. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Әле бүген иртәгә монда кемнәрнең шәхси очрашулары яки сораулары була икән, без һәр вакытта монда. Бик зур рәхмәт, бу чагында Milliy shura утырышы ябык дип игълан итәм. Рәхмәт безгә.